Penjasimet Pherangke ilum likes nan alang itu mang pulo documents samkha ajak pangrum nai palang itu pulo ajak documents nang dolo sampai long pelang sampai long pelang berotang kaya labangso a documents mukha information mukha ke nang ji pukal ke hat thang ni phai ko yar ni kaching ba yar ni bese chini ko lahai ke nang ji putang de cheklo jon pijon phobila counselor ki du ilok matang de anutim ke election duty dun ere code of conduct dolo poipit pustame eviction order pi dead pen circular office man atoy ni pi dead pen ni phai ko yar ni chimai dead che para dead pen pi ke cheng si eviction ke kem ya sai bra hala bangke documents ka pangrum hendo tangte atumi dik ni phai kre henier ani alang tu ka chimai pen la documents pangrum nan po ka chimai ni kinak so chimai ala sobrang se pangrum de nei apot ke la pen an par bangka council protane Karbi Anglong council protane isi lawful government Ladakh ilidom forest department atau land and revenue department atau lahai yang untuk inherent subject saya silo. Lapenan par bangka council purutan dia lapake ilidom long isi legislative isi aja kong dado purutan dia. Dak alam tum ceparai dan pelan aron cepat papa pangkat pun kira dak. Claim kudun council benda. Lasik lahai bangke alam tum apor kapadam lapen apor kapanahok lapen konane ke claim kapang kreaso fatum teklong. Tameto alam tum apor nangji pukot itu apor PGR Karbi ke aning ding pik Karbi ke cepaning ding hek selain Karbi itu mason fat kasih deng lapan aning ke sota avek pik elo lasimu ki turtang lo purutan de Karbi Anglong kupine soluk soda Karbi purkimolong ave pin la poson erset prungset kace som guji map me pin sang se pin kace som ring sido pole hala so ponang le rok puruta bangke bu Karbi Anglong Autonomous Council kacari abang kutumsi la bangke adai nang CNMG lapanan par bangka alang tu apor nang ji pun apor tapi ko rat tung kan itu chong hong prong lo komat koson si ke claim kenang ko ba ani si ke dam tang ni phai kre hinia ni ka cheparai de ben pita so high power committee ke seng ta ho komani song han pat hego komani song si ka che song la ta ke komani song le ka che song kali pini komani song han tak jungju song han sung lor ben komani kan akoi kim ben la ke amuka ka che song ke pun e la ta ke pini Karbi Anglong song han dohan political party dohan social organization anu tin asong tumta la ta ke che song eta ta ke BJP tumta do BJP Karbi tumta Congress Karbi tumta SDC Karbi tumta do APHC Karbi KSA ro ko an sigi do ma Karbi Anglong song han ko an sigi do ma anu tin indut Karbi bo abi ke do han tuman ke la bakso ka che song anu tin bang det lo che song ta do la si la bang so pen ke politicalize aphan bo hi dan nangji Karbi Anglong Autonomous Council kacariya tum siya ke hai tugar mang hangpen cenglong anu tin bang pudan name labang so long bang alang litum politicalize ie daji aphan si tuning riklo akhela ke Karbi akiman komane asong akiman kali lapenan par bangka komane asong hanam sifat hewang boleh halabang so song koman amen sekian ma halabang so song tumta labang ke ametang Karbi ke pan kirung panje pan pulutang de alang tum labang so bang cepat ke nangi labang ke nili tum dan kali Karbi rat kit pro joini sipini council kacariya tumta labang so atau yang nibang ko inang koklo lapen arjunan koklo lapen klen nang koklo alang tumta labang so alam klar bang CPS sonte anso siti metuji lasi dasemen pe pangalan apor nangji por apor bang lain tumta piiglo lapenan par bangka ke bang dilang ang yalang tum ni phai kre hinia ni monang klang mo ciklu ni phai kre ni yalang tum ching bai gip sibla si choklo alang tum paching bai nan lasi hala so andeng silang boni bongo ilitum kacisik meke nitum don dolo tame alang litum alam theteng dan tum arjupon sila pucepan ning mo tamen tas tame Karbi ke panong se phong kang thur tang lo la penong se thur tang lo polo da bangke khang ero lasi alang tum sabela maso alang ang arsik gitpen alang tum khapan bosi mathalo the council aja kong itum eviction ke claim aja kong do gazette notification aja kenang soji ja kong kala da kabe ilum supreme court in order da dolo la pen 1954 ni kala da itum Mikiri Hills grazing regulation la maso Karbi Anglong Autonomous Council sia atau ini thalam so pick koklo lapenan par la haile ave pin musam isi lawful government pun tim ceparai da choklo kente jon si state government ne kapang kredo ber hala da ta ini misi pressure improvement pendu pressure kini state government da laban par da non ke law and order nangi purtan de ke dam tang da 100 kilo election claim ke 7 kilo election ke claim ke hada Meghalaya border tum da eviction claim Nagaland border eviction claim hada longko ansi committee ke senglo komentu kini SOP ke sengena lo komentu si special asam high power committee ke senglo na hok ta claim le Karbi tum don kan halu karjudan ke eviction claim ne ke ting bai eviction nai pulo hada kini selen ari hinglen bonoi halda exam suli boy bonoi kisum ke boy ga kan ke tim ko nang kobe biri bi tum cepang chul lima kutume hada Karbi phama thati pinsi ahem kapat tong ahem ki pia da kamet
tang ni pingan ni polos la bangso ethe dang alama koi tak lagda si jasemet pet ke council tum ke la ke nang tum jong he son suri pat ke loi tamen tum pi nang tum pat he thai doi penap ala nang na penap dik an ke nai hong ke la si nang la bangso la mang ning ti dik pen la penam par na apong apa ni lo karbi tum ki puro protang pe moke karbi ke along isi ke so luk so dak to pen monang akas exact loi kok ti la pen akisum da ke boy jami karbi ngom ke thai dung son kok ti Jasemet council atau Karbi Anglong Thomas council atau PGR putra kacing wai. Labang so putra Jasemet itu tum ning kit burung deh labang so lam fil tum cepat lanjut begini ning hamo. Lasi alaman dalam pusat lo PGR alongle labang so kathali nanti mata labang so illegal settlers teman labang so ahawar kan katereng nanti putra bangke batai bang kacing wai nang nilo labang tu kan jongdak isi bakti. Lapen hini bang kenalo jai kadang musi kacik kok dari hini ni kacing wai itu tapi labang so kacing wai ang hega bang ini tuning samsipin kopia koloma utang labang ke lahelo je pini la VGR lo kedo illegal settlers to maka thale nangi ko thak lam thik ini ke lo bang piloma labang ke Karbi Anglong Thomas council CS Dr. Pherangke utang kami ninjelo labang ke piloma nonamat isi pada gadget notification avilan bukan sudah bangso kathali asai bangke kapader kuson film bang thenglo la film bangso putra man kana kanil tu pen ningduk lo la bangso PGR lo jasemet pet akacheso mati tu dead lo ri mate Karbi Anglong along liap hilang cerai kom nangji ko keman kala ke komane so isi hini tu aparman chot kali lake Karbi Anglong ara aparman akan Karbi Anglong ara cetupa labang so kacheso mai kacheso pinala pot lafi alan tu futame kacing waya phongwang futame lake ilitum komane so isi hini phan pi purwong pet ke labang so kacheso futha kacing wai lu silu tu pa chini por tu labang lapen adun thu ba kelalo to alan tum pulo je labang so futha bang gadget notification abelang popot ke banjilang Krihini next month mate July chiklu labang so si puthor ham than atu ke ham than so man phapen chengbai thulin chi pusigitu jok sitame labang ke itu nilutum pen ninjida kan tu mengalalo labang so ke claim nan reji asai produk na letum pader dikin pen ke claim dan sikimi jong si piri Karbi Anglong ara tu labang so puthak dan ong deka cheng ora puthak keban jilang apor koson si letum pen kacha so nan ji ma koson si labang so mede कि थूटा नु ते कपा मेम नांती मा को बांगे केस Karbi Anglong Thomas council तुम्हारे टेंक कल बांसो अब विधि बांगा में जीवा बसो तुम पुंतु जो फिर बांसो आमी दे यो से पामेम नांजी बांसो इले तुम दे रोने का चेंग हॉर्मोन से नन खामखी दुंजी प्रोटान के बांगे के चेंग सी बांगे ला PGR लोग ले बांगे ब्राप जिन पेन टॉक से कोट पेन हार्ली वेगन को बांगे निरे तुम रूपी जे पिनी PGR लोग बना कपड़े के तुम ले के थाले नहीं का तुम ही पोला मिल तुम नहीं जे जैसे मैं लगे Karbi Anglong Thomas council kapal lo polisi illegal settlers ke dupe ga joine sil tu made lo ne kisu mate la poson sil tu ma korte inje tu name kedap tangani are in pache posona pro bangso sentiment il tu marlo ning aro lu ke posona bangel tum ke la bangso ala je jo il poson sil tu namanda ko bangi lapen puthor ka pache tu kang tu ma ke la lo il tu alang tu bhag isya por PG je alang tu documents Avila aku feel tum claim ahead mate claim cleared ko labang solam feel tum lo utam te labang cho ni tum ing hongji sitame labang so kan ho labang so ing hong dat banati da yosi praptin da tum labang so sai deng kon pe utam labang ke Karbi Anglong lo jasengat suluk fudang ndu kok utam lagi Karbi Anglong Thomas council tu adai chena ko labang il tum pen labang so na ko mathengu bachini ponda